Bali Kaye, Cosato was the orang baik kan kita awin mungkin kan Delhi sebagai Kendra Sarkar, semua je kau rumah ni, Yognan jotan musuh jaksa kasih semua hawa, menjadi kamu jotan Simon nasi, gerang itu big gerang itu kering itu, officer itu cakring itu neta itu, amun bagi jotan jangan jadi cukup yapar lah itu tapi, sawin nunggu kaham kering ke kami ni aro jagawa, warna pun tu nato, borni mokol kanano. Mokol yoga cengjet tunjak teman untuk stung Kendra Sarkar. Berkunjung kenayan teman di pasar cirik mana cirik makro orang nak kena susun ini. Bang menayu jebin besar betul. Ini hok tansa kan kiri itu tongkol salsa sag ni hawa makro pisau ini sag ni hawa. Bini je jaga teman boni besar bagi je bonok rangkus hati mana. Abonok bin besar buk teman bini azad itu besar teman ini owan semua ibu rok kaya. Apa kuno suhak mangso kanai nai, mana ire nai ini nai, kemudian umuk luk kuno ini payment Jonathan ya, omong kah, yok nani musuh zak yok zak, musuh sok zak, borong ni, berkani expression, borong saw netar saw, rasiti kene kake, ay rang nangu, jati dokon di sama kene rang nangu, rang nang ya, jadi dokon di bang soy jadi Yongnan bagi coba kengke kuno, je kuno bekti, lupro ya apa pelino, asam musar no bagi cakap itu, omong ke basko, dia berseng, darah leader kita neta kene rupiah pok itu nasi, jodoh pok ya kita bakso pok itu nasi. Satai sakau, nung dilihat kahan trumpet hai juga balung tren nasi balo, kahan trumpet hai ke naga di sana. Amlong tren ini bagus sudah bisa, tapi mungkin kita bagus. Saya pun saya numak numpang kia. Asyik kan ketawa. Ada darah aku berdiri. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.